Kia ora, ko ruku ai and tōku ingoa, and welcome back to the Te Reo for Life series. Today we're going to talk about tenses. So tenses describe when an action is taking place, so where that action is at. They form the basis of Māori kōrero, and it's important to understand these concepts so that you can speak Māori well. So with kei te, that is about an action that's happening right now, such as kei te kōrero aho, which is I'm talking now, or I am talking. Ka, which is an action that will happen next, so ka mahi mara aho, so I'm going to work in the garden, or I will work in the garden. Kua is something that's just happened, so kua reko ata I Te Reo Māori series, so I've just recorded the Te Reo Māori series, and I is when an action is completed. So I moenga aho, I was asleep. Then we're going to talk about actions. So aha, as I've mentioned in other series, is what, or what are you doing. Piki, which is to ascend stairs such as a mountain or a bus or a hill, and heke is to descend, so coming downstairs, coming down a mountain, or stepping off a bus. Ako kia hau. So what you have here in the background are stairs or arawhata. So pātai kei te ahe te tāne, whakautu kei te piki te tāne I te arawhata. Pātai kei te aha te tāne, whakautu kei te heke te tāne I te arawhata. So both of these sentences indicate that the tāne or the man is either walking up or coming down the stairs. So they're in the process of doing that. Pātai, ka aha te tāne, whakautu, ka piki te tāne I te arawhata. Pātai, ka aha te tāne, whakautu, ka heke te tāne I te arawhata. So in this example, the man's at the bottom of the stairs and he will be going up the stairs. So ka piki te tāne I te arawhata. And in this example, he is at the top of the stairs and he's ready to go down the stairs. So ka heke te tāne I te arawhata. So again, we have the set of stairs here in the background. And on the second set, we have a door, which is where the tāne will be going once he has ascended the stairs. Kua, pātai, kua aha te tāne. Whakautu, kua piki te tāne I te arawhata. Pātai, kua aha te tāne. Whakautu, kua heke te tāne I te arawhata. So in this first example, he has just finished climbing the stairs, so kua piki te tāne I te arawhata. And in the second part of that, he's just finished descending the stairs, so kua heke te tāne I te arawhata. Pātai, I aha te tāne, whakautu, I piki te tāne I te arawhata. Pātai, I aha te tāne, whakautu, I heke te tāne I te arawhata. So in this example, he has just finished ascending the stairs, so I piki te tāne I te arawhata. And in the second part of that, he's just finished descending the stairs, so I heke te tāne I te arawhata. Well, that's it for our series today, ko te akoranga o tēnei rā. Please remember to subscribe to my channel and like this video so you can share more of this wonderful series with me. Ka kite anō.